Same criminal investigation department CID for the abeto just say omo anche krambe bo era schools mu ama de beto attention TV animu ema obi ehun se ampa I sign say sa schools omo bo era mu no omo say Ashanti regional schools na bo mo de aboro na face no omo hu say krono ne katasehye proye bi ekoso e wo ho no mu e say na say nti ne say ohwe omo hwe school feeding program ekoso a na sika aban ede hyemu ene sene nkrofo nkwala no so enya duane ne fa no omo hwe a ye krono bi eye piepie mu ho nti no omo de to eye Ghana Education Service anim se ombo modern anchoro nkra ta nkoma omo nyina se so ombo modern abepie mu omo school mu omo nto ombo asem omo na afei so omo ne nkrofo a wo na se titirufu a omo da school ni nyina no school be 53 ai eduenum miensa omo bo modern ahwe science mo hu se ampa se krono sembi ko ombe modern achiom na afei so no omo tumi en ama omo de embra atumi edi papa science mbeto odwa na nkrofo bebere ka se eba ne sen na krono semi etumi ekoso na ene no ensembi etwagu ewo ye St Paul Technical School SHS ba ko a ewo akim kukurantumi ai achim kukurantumi ewo Eastern Region won ba bi ama ebe me se school for any etumi abre matron so papa science almost say matron no abomode asesa enioma anka wo se omode anasa omde share school for no waso ne nyina aguka mu ache so ogohwie agu ne fie oyi ne baako bekom tesere na basa na wotumi adia na wodi gu ne fie ache se wo ya kodi ne nyina na students so monti ase emasa matron entumi emfa enko na ensem no kire mu a maame ane din ede Madam Comfort o matron ema sa St Paul Technical School yi omo kira school for no bo modern a ekote ba bi ehwe no say omo kitchen no ene Bush Road na ben pa enti omo hwe se madam ya be park taxi on mo taxi a ne number no AS 307415 AS 3074-15 obo mo dia be park kai na student bo mo dia hwe no just was one year man baako otamemu a na je musra watam kokko a musra watam anwa a musra watam kokunti chese esam bibia no wosesa ne saa baako woso ade nyina akogu ka ne mu a na okotena mu no amanfo na school fo nim ze ebia chese ebia go fresh students go na chese omakoja no na chese watumi akoyi aguba papa de omu ya nse nko ka kire driver nse o spark na afi yuntumi enko me fie na chese enioma amaso nyina memfa nko gu me fie na afi so me ma na afi mabusuafo ntumi ndi ni ye papa na chese aban ne tro ne ma ne ba na chese ye de ye so akofie ajese enumu ene ye fie ebusua wate ase ajese adwuma na aban de a hye omunsa no mo ye na busua de ye ajese wonu akokofun football wonu ani ma ye mpasew sa pepepe ho na students so bo modern ape ebo omo so abo pe nnua na afi omo ye kra do mo twe ben ka no say masa you know I want to make sure say oh student I don't know me sir why are you doing that am I Jesus Christ or be omo bizanse no ho no e Kristo ana so da bi won't me ne Kristo bizanse o ye Kristo e betimi aburu ku papa wa no but nema na we anasa ade a wo ye no ye ni nje ho e science ye student na duane a ye de abre ye si ye ndi na afi yontumi fo nsuade na de o manyina ntumi ko totin se ne se na efata eno na ye hu se nema wo so akofie no akodi ne saade aye ma wo ntumi emfa nko enti ebe ye tinya pa wa na o se no talk ye nkasa bebre wana ba ko de bo glass ye nim se pine je so wo start say car no wana o mo start jujo tie nyina said driver I was parking cars over kwa kwani enhwe eje so mo jujo tie no eje se bibia down condemn to grebu wana ye headmaster oda ye school ya no owura Benjamin bo modern akobo aposifo amane se ene obi koso no school mu won ma wo se ombo modern abepie mu won mo na je so mutumi ade yi etu yi se ne se na efata eno na aposifo bo modern atwi ben school ni se sensem we bi koso wo school mu dia ene wo se ye nsusu ye asumdwe efo na se ye ko ema amanfo se ne be ya asumdwe ene pepere ye betumi akọ se ne se na efata no ntino ye bebo apin ye kai na afi yetumi ahwe enioma ewo mu na yetumi ahwe se ampa senior student kan yade ye pepepe anase yade ye onipa yi anase metron wo sesa enioma na akofie ana ena posifo ebo pinka ya chese enioma na gum de ese wani ensa wo ka kire posifo start se
omu yi nneoma ya nche se nye nene china nneoma ndos papa enti aposifo bo modia ebobo nneoma ne baako eyi no baako betim de to pa se matron ya de obokro no papa che se enso ni emfata na omu start ya omu se nneoma omu tumi eyi free car ni mo no omu start bobo omu se 9 bucket of granite paste nche se enkati ayam ya chukuchaka ya fa fidie mu atumi agu bucket mu baako 9 na de wo koye choba ofi ho wasesa baako 9 e de agu car ni mu de toso bie mu nso emo de toso bie mu emo 1 bag 3 bags of rice emo miensa just say papa no mama no ahye da boa no pa just say aba me so free school mo just okobi restaurant ne just say bibia tumi akose de sena efata oto aso mo say omo wie no omo tumi yi isam ya bag kese bio kese nyankitoa kese pa bag baako and 9 afi so omo wie no omo tumi sugar kotoku mienu nya small thing just wo wi a na just wo bie obie wi an just wo sa obetumi abie provision stores kra tumi asan account and afi so omo tumi gallon oil sa oil gallon kufuo gallon yi oil and masse ding and also baako just omo wi afi so 4 boxes of tin tomatoes na just enioma omo tumi free card me ade a just students no pa mo kan na students abufu ya ade a wo se fata pass of bufu science se sa ne man nyina tumi free kitchen won mo kogu fie dia just mo madua na mbe na just sope tu ko dan na just atre no kwankora de bomu baako ane de ato plate se kwan just wo ko di jollof 1 spoon na say 1 ladle na wo ko di na just se fast na be ya to aso anu ato aso se wo bibi so wo chobos man just wo ko to aso atumi ade na just we ene ade a students no atumi prevent matron no ama want to me amfasa ne mai anko just aposifo abomodin abetumi adwa ne mai nyina agu foma ne ma just want to me amfa anko no ni nyina atumi aba awie pepepe sene fata ama students no enso atumi ani age papa na we na ye bisa se ne ma no ye toy ne ye toma se aban no enfanhwe wonga ayeko school no anase matron fo no estesa enkogu omfie mu bibiri na tumi ka se eto da bia ne oma se no anase se aban po de ne ma ba enye school nko ha ba bia aban adwuma bia se prisons ne de keka ho nyina no akronfo anase wonga woda sa ne ma nyina no etumi soa ne ma nkogu omfie mu a jese ye abote sem ya woro wosem a amanfo etumi edi hu abobo papa wo se aban no etumi eye hu bibi ewe ne sa de ane ekopie mu voter region voter region so one more nitua voter region e pure no ma jese ye kopie mu Ketu South na ye kopie mu na e wonu se enipa be 700 enipa 700 oha anson ahason just 700 nipa be 700 abomodin na so mudan ba bi omde omutibeto ade a chese omutumi esun papa ne sa ne sense enti ne se be me se epobi a ebe omo abomodin atumi abebo awura sa ekuro omutimu a chese epono anu ye den sanje se asoche ne ebo ebewura sa ekuro no mu a ade ye ne se omo dan a chese omo asisi a esi wono amutumi de omuti etoso no ebomodin bedu no ma ade ne se edwiri dan ni nyina egu na chese wonipa a wote dan mu chese ade bechi na chese wote abonten se woti anye na chese ade sa na se eye asochi tumi bodende pa na chese soa no ho sa begu dan mu dia ade bechi na chese wompa no esi eye punani a chese bibia tumi abasa chese woni eye maame watamu na dele ya na dwono ne chese wo so dai bi na chese wotumi se woni maame wata na fish mu dia agora na just amparampa de nua ene ampa ne chese wotumi afiri wodam abeda epono mu ana na manfo ese ebe me se sa ensamisha ase enye ne kra omo kira over 20 years na acha papa omo start course o hawi mu ya ade atumi acha papa aban bia wa betena so bia omo de omade sere atumi tu nanimo nanso sombotumi aye sa de srade no ya ade a cheso mu hu eho amane papa cheso mu gusu ade ade srade no eto ya aban nim se won bra mo nsra ban na chese ontumi embe bibi emfa won omusu nyina ne se bibi a friend se sea defense war ade a chese pobia no se amanfo eti naja
etumi de ebo ene ennioma concrete papa etumi editwa saa ba bia omote no ene epono mpo entem se ne be ya epono asoche no epagya no ho ehompo ne mu a ebetumi abebo saa wo no na etumi abre ne ho ase boko nanso amanfo ete saa kitu south ye kire a saa sea defense wo ade omotumi aka aban na ye omadwen so ombehya ase pe na che so omotumi asan agya guo no mu a ade etumi ahom papa omo frɛ aban se aban embo modern anafi ontumi metoa saa defense wo yi se na be ya omo so obetumi enya hoto omotumi enya somdwe omotumi enya baabi ade omuti ato a omo da che se omo ntumi endwen se ade beche kura ne bia ntumi enda baabi a wo se yeda amanfo ekire nsem a omo se enka wo so omo yesa adwuma yi nanso no aban ne se wo tumi yi kuro fura na se baabi fufura che so omo de ama nkrofo bi a ombo modern a so omo tumi sisi adan ene schools onom se na be ya nkrofo omo te eben saa po yi omo betumi afiri onom atumi akọ baabi a jesaban atumi eyi ede ama omo se omo nkotena no eno na amanfo se amom pesa de no se aban be yi baabi ama omo se omo si dan ene schools ama omo no onfansi wa na omo betoa sea defense war no na baabi omo te na omo ni je ho saa mo pen saa pono science omo se ahomachi saa no utumi nya cool breeze ne saa na eje so mutumi fede kire bia papa enti omo ko ba bia na aban ne enja so yi asase bi se omo nsi edan ne schools ne neoma aka ho na omo ntumi form free onom enkotena omo so omo mpe na ba bia omo mpe no ho a na chese aban ntumi nsiesie na enkrofo a na se ekura bemben saa ketu no south municipalities na bi ene Salakope ena afi Agavazi ena Amusinu ena afi so Amplowo Kotoko ena afi Feve mi enti we nkuru kakra chese ebemben saa ketu south municipality almost aban se aban won modern na afi so no wontumi embebo am na afi so no sea defense won wontumi enye na ne manyina entumi koyi totin se ne se na mfata se na be won betumi ada na mo so otumi ada yi papa na bibia etumi akototin etumi amom se de se na efata na ensem a yade ebeso mu kakra eni ewo attention tv so ya ka kire wo se bomodern obura youtube as bomodern subscribe na afi etumi share na nkofo ibire so ntumi nya ensempa etwagu o mind pumpuni Ghana mu na se ne dande nyina so ekoso ebo nkai no numbers etwagu o screen ase no wunti na digu o se ne be ya obetumi ede word better ba se fa adwuma bi a wodi hu ana se business bi a wo ye no opese ya advert no bomodern free numbers na afi so no wuntumi ene ye link ta ho se ne be ya betumi ya advert ma o pepe na wanga so woni ebeje ho medi am je so Franco Ku Asante meda sa woje bere ene adaje ehwe